tunai ngai tham meki fm zo oi megahertz a point percentage puan chuani a tunai hian zandaria tani a Chanchinthar Langsar Zualte tier 2 miki changte Langsar General Vijay Kumar Singh an voin khan Ministry of Tribal Affairs no esak Tribal Research Institute le Ropuilian Tribal Freedom Fighters Museum kelsia na thokmek te tloa Langsar chon hamzia rang nun phung le ti dan te ngai hluta ven hima poimo takzet thu soin Tribal Research Institute le Ropuilian Tribal Freedom Fighter Museum be chu tangkai takahman tur sia ma tu thu soya khwaljin zirdai le zirbing mi te ta na tlo man hla ni tura thil thaduang turin line department te cha ani tribal namzia rang le mizo chanchin te omjanei taka phola ni theinan hun bituk siama hon fel ma nge ani dan tur dik takani theinana theitop chhuwa turin acha bok ani Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Tourism Pushures Gopi an voin khan kolasi patloa DC Conference Hall kolasi pa district chunga sarkar department shang how tu te ko mani Union Minister swan in ramhasona tura chhirpui census nei poimo zia soin chhirpui chu mipui te din hunle ni na diktak she chena ni wangin ramhasona tura sarkar wa manna siamna na poimo mani ati Mizoram in kalpona thazo ka bikin rel kong thattak an nei chhomek chulo momati thu soya kol phetha in tawdal turin hydroelectric project tamzok nei theidan ngai to apoimo thu tar lang boka zirna lam poimo na tar langin minister chuanin kendria vidailaya KV nei apoimo zia soya Mizoram puma KV pakhat so om chu poyati thu soin KV atamzel theinan MP te ne na then ni seti a meichia te zirna chuanin ram hason na kongrawa sut thu soin nursing lama te po tamzoka ankal theina na malaka poimo ani ati ani DC Conference Hall huna manzo hianin Union Minister Pu Suresh Gopi hianin book vaneya oil palm processing mill chu ahuna atloa heta hianin oil palm ching tu te na income khom na ni ngal ni ole khati zong khatun tumata na Chanchinthar Langsar Zualte kan chher chu thei chu ni a zandar ko kan lo chher le ang